ma yen hyase mfemfiri CAF Women's Champions League Jumedia ene ene no so hyase onim se aye ampemda ko ladies omo ene gina omanyi anemo ene akansie ba ko a omo ne AS FAR Rabat eboye no team no to twede Canada ne so apemda ko a kire se omo ni mbo pass o meka mienu a FAR fo no team ba ko ene akansie ba ko a ekoso sanso ena ene uramo Ghana Premier League no match day 9 eno so match ba ko ekoso ukoma na se Great Olympics ena woton sade frɛ instructorman Olympics edin kunima kamienu a instructorman for etimo bako na uramo kumase nso a onim se eno ada Ghana Premier League match bako ekoso enam so ema kumase Asante Kotoko Dream Service ko hye ne ka bako a wantime antie no supporters ne bi kire se eye ensawe ene masem ena ekun Kotoko players ne ntia ama muntime ensia kan no the players no senior players no ensa and massem elutu omutimi bobo ensa ni massem elutu omutimi bobo and the year na go play you use senior players you use senior players and the shamanison coach number over to the omo no attack you know the ball omo gina ho yo mo massem Ghana ko no mu and man ensa ndamika ko mutimi e for security omo ma be omo down house my omo ma security na tight awo ho enti atija okumase sa no a no se ano hye pa